almost share that's almost the 20 bono no ma mini no ye nyina be kai Kofi awawani wo hwa na sia ye ko kidnap no akonfo ko bone na Kofi we hear spiritual protection because I say na ekwe dey na say Kofi target. Hello, keep watching Xposed GH, the best channel on all of YouTube. Yes. Mama ko baba Xposed GH ba chefem baby bros. O subscribe the tumpa na won saka bi. Kofi awani a sebe owo Angel TV no no awo ono a YouTube se na make say Kofi TV aye nyina ye nim no. Asem kese na ato no. Okọ afahye wo brong hafo. Na afahye nim no etuo bi kotoye. Na kotoye no etuo ese ye de kire so no ne ye de kire na ni ne boye. E na sebe nani no yesi ba bi asese oda no enye kra na no na Angel for a long time no mon kasa ho na de omso mekasa ye go tie ne Angel for a kind eniama e course so ama ye news director ontumi madwuma amatete bie no the official position ene was say yenso ye de tudwa after extensive discussion with relevant security in mpanyimfo bebria e was say consultation e koso. Na empenyimfo statement omu release about yankasa yenua Kofi Adoma ne se Kofi ekoye ejuma in the line of duty assembly siya eni enyan na asam no ni enyan ti no yetna asese yentoto niema yi ansa wanhwe ya wo de koto abontentem a ebekwa akofa nsem bebre aba na yetoto niema no wieye no ene ye brea station no officially empanyimfo amakwan say yen communicate de ato yenua no na de ato no ene say jumadi a okodi ye no nipa bonifuo bi anasa asemboni bi ama sese yenua no ohwe ba bi oda sebe nka ni say ye kan but enye ba bi a e fata no newspaper review no yewia ye be kire de eto no videos a nanka yensentumi nka ye bre bebre yensaka kwan a yenua no efa so a wa suffer a very very dangerous attack ye de be kire mo na mo amameki mo judgment de enti a ye sa ne se ke wo se ye be ka se yenua no wo yare a wontumi mo adwuma na wo pra bansem bebre nam krom a yan clarify officially wanhwe ya debi na akwa ya de a e ba be sen abusua kon e be sen Kofi kon ana e be sen adwuma ne nyina kon nti e be mama hwe video a eto Kofi Adoma na mo anso amwo fie no se sebe unua bema oba ukunu bibisa eto no a ebetimi cry your tetchrema so de me sure say a lot of you will be very me pese me kwa ko preemptive bibia me twen ye real newspaper review na no ye behwe ye nua Kofi Adoma video ya obtaining some of them ya retrieve after weeks of trying to get hold of sign e mani nyina no na mo hu na mo won paibon so anamo di biama yenua Kofi Adoma wanwani a wo director of news e wo Angel ha said the mekai no kanya de wo se e bo ho dawru sese na ato no nanso omanyimu baabi a obi twa kwan na wan kire no a owie na ate a na ode akire wo se saa na twa kwan krum ha na afa ofie nti ene ye bema de ekoso bi amaho na Angel so in a very serious situation. The family is in a very serious condition. I was a Ghana for no. In these times, I am very trying no. Mobom paye ma omo, mobom paye maye, mobom paye ma Kofi titru na munyina nso mutumi ma omo enjoy privacy and respect. Omo deserve na onfa and go through the healing process. But particularly, adekode potia isi ye no. Say ye born will be here, ebisi mfutro ne gu nani, ebisi say na ye no. All of you will watch. Na ya shedie, a course. Now more daruma.
mpanyimfo a sebe omo ye intelligence gatherers omo aboa ya ma yatimi anya de course no ye beda omo ase in the first place. Minim say other security agencies are was say bibia kom ho na ne de yemfa ento ho ansa, but ye radio station ni TV station a ye won from a Kofi no ankasa obi de ba obebo amowo ho de course de ye ntumi mfa nsie na tena obi atena ba bia koka de ni senke ye ka nti said the mechanic no ye go so I prepare immediately after the newspaper review. Angel TV and our face or radio and your Facebook page and your platforms so nyina no ye be video no to ye nua Kofi Adoma no na ya mama husampa ye nsentrofo na mwi a emunchiremu ewo bia no so yetimi edi amamode. So what here Angel asem no mo ka no Martin the wife and so version o ka say a direct hit and no mo the born no mo share that so mo di tuo ne bono no ma meni no ye nyina be ka Kofi awani wo hwa na sia ye ko kidnap no akonfo ko bone na Kofi we hear spiritual protection because I say na ekwe die na say Kofi target because video na me ba be yi a kira no me hwa nipa no wo tene ade hwe ye nyina yakọ afahye da ye nyina efi ahemfie etuo no ye de chesu straight ba we de o say ochia no ekọ ba bi Kofi wo no enu ti ne ko focus ene ya boni pa ne pa se mo nyi ne ye ko video ni mra We make say these are the hazards of our profession. Ejuma ye mu hazard. Ye bo wasu ni echesi ni ye say. Ye no an ye nyina ewum. Ba woni bibi. Ade we say ehwemu ye. I expect the CID to get involved. Na ye hu say nipa ne kura all tutuo no. What was the intention say ochia tuo di say? Because we share video ni ye pa. O de video na etwan. You o share so ochia tuo ni say asa no to ye. Me wana Kofi gina ho. Ade no wan chia ni say na ankoso no. Se ne ye no ochia ni say. Chia no chia ne nkofo kase we de Kofi ye tuani wo ye wof ye betuani wo ye wof ye betuani ne yire bofu pa otutu bi mo but ade ne nyina de me de me hu Kofi speedy recovery ba bia da bia de nyame hia kase nyame ema honto na wani no enye yi wani bo a ye nyina ye ni abo Xposed je chefem bambro so subscribe ya de tumpa na sakab manuals. Keep watching Xposed GH, the best channel on all of YouTube. Yes.